Kubor nagashlem jong unongsan hima. Kaseng samla maulai pelun haka khat khandai tarik unai dong ahrajar arpawar kalalet banyak kendo yo menteri kampo yeng ke sarkar jella uba la kemen remboi banyak ren bat ki katu kaniki mat ki badan kam hapo maulai kamat ka banengkong bakaseng kala pensngau ha menteri kalong ban pensngau shaka sarkar leng ba menteri kampo yeng kadai ban pen kloi bat chimkhia ban sei no ya ka kaipot kabayadei bat ka jingjia sha penyam yo ba cherish the feel thank you bakat hadu menta namar la dashu ngap kani ka jing dawa ya ka hok kan saja lagaja Shushu kilaya keren ru bat pensngau ha menteri ha kabayadei bat ka jing jelle udrok ha ki than maulai bat kerpat bante lakam khnang ban lat neki jing sneu kham tam ki samla bat ki khenna kejungan ini untuk yo menteri yo pemerintah kalau ha bidai bagi dan lain lagi mat ki ba niwan pensngau sha pemerintah ha bidai bagi tu kan ni isu ki ba ya de ko mulai koi kalau nak benta bagi wan ban pressure government lembau pemerintah ha bidai bagi dia ka judicial inquiry kepada submit dau justice wai kai ha bidai bagi kes di bachi ya kapatat duduk khidmat pemerintah ngin pat yo dari lakran yo ya pemerintah ba lakum noro udi ban simkhai kan kam ba lakum noro kan ban pekloi na ban ai kan puat ba ai ba personal sungi wong ba ya kan kam ngala la hak syak personal bakin dia berengkap tengi ngila bekran wong la kan dia hak syak noro ngi kata kan kam government ngila tentu pat ya pemerintah wong keren syak bor halor dan apa kabinet kejoki kalau ba simkhai kan kam nomor paling hak personal kita kalau ba larang isi ay sengak dengan kias kan sujak lah kerja. Nomor beli dengan orang yang pikir berkias ada kemah gitu di arjar katsal. Kemudian ketua kias berjaga ketua jing syaksiat kami di kias duyong kang duyong perempuan teh pemukat. Itu kias tu kila sujak lah kerja. Kira baik pak si dua mesti beri lagi. Teguai jing jaga mengadakan mah perempuan arjar san. Kemudian ketua jing hi ambos sampai tura. Itu lagi di kias kiban kadang kerja share inquiry. Itu lagi sujak lah kerja. Teknik buat ni bukan dekat kias cuma asyik kan ni rukan sujak lah kerja. Ni kentu ya government lembang pemerintah bagi di bersiapsiap bagi dekat kam kadi berbit nak belum. Kalau belum kan berkuat di katangin enam lak betul nomor ka song hak inquiry juga judicial inquiry. Teknik ni bersama juga government lembang pemerintah beriba bersiapsiap di dekat kam. Kejungan kalau kejungan ini kalau kalau ada isi sebentar kemat bagi dawa government bagi deban flight baik baik kan ini judicial inquiry. Kata kejungan ini kedua kejungan yang bagi dekat. Ngilakran yo pemerintah te ulong ai por ing katu kan por hi wong 6% su hi kam on hak ne kran mun pemerintah berkat kabinet katrai makin dia state ini kam khang ba ken pelai yo ini kai phot dengim tu kata lanu kan de kata ngin sipek dia kalau pun lada Islam lada kan ibn budin hak ibn budin ke poin ke apa kan ni kejungan ini kalau nak bentar kan di set up ya ketika ANTFT mempok mulai pi pelingin leran pelingin buri pertai ke jing sisa pertai ke tip pertai ke lapau bagi jing jele jung drop sungi nanti drop santi mempok mulai sungi ni bagi kun samla ihap ki baru sya alam bakla ingok drops kadang ke jing jele ke jingok jung ki kena samla ani buat lagi lambak beri ru kunjuk lagi hab keberin bak jing jele jung drop kapelong yaki bakin ngop hudi jung di usniu bak bu jing apa yaki mentah gini kesini por belagi hab personal nomor bandan no yaki NTFT bangte nomor balada tang mulai bias kan melak syuk ban pe yaki jing ya hudi bu new drops kemulai bias kan pe tang terfeng kan pe tang ya ga selesai kan pe tang yaki kis per bagi yo mak ki pe tang kis tu kini gigi ke bangi personal saka syau home star ba dalam kapalahi ba un bu no ya ka un set up no ya kui ka ANTFT bang thi pok mulai khang ban ban coffee new drops ke nomor ke jing jele jong drop sapu pok mulai jungi ngoi pi ko bang bane play ko buat ban hagini kisnam hagini kisngi di por ladai hagini bra ladam ba itu jing syakem di pergi remut ke sama pok mulai ngin buri ya ta kadang kawin kita buat belum ini bangin ke jusol erai bangin ke jusol kian nama ta bangin buat sama jungi pemulai kin ngap hydrox lini kin ngap kin jat hydrox lini kin ju usak mana ke jungi miak jungi ada jungi ping gila ada experience ni ini tu ipi bak lupun kini sama bawa nak kilang yang langsung berdum ni ping lain Asia ke jungi jumat kin bangin ngap hydrox ihap bentuk bentim ihap benprong shin beri kin hap benlek kadang lu kam tak banyak bisa bentit drox kini ke jungi ke bangin kedua walau long kepala ini nak lihat buat ke di
yang kamat bagi set up dan bahkan dah kecil hilang dekat bagi dapat senang per ngin lak betek dekat bio drops nomor ba kini jeng mak ba maaf lah hari ini sih por mentah nomor pertama yang persemua mana yang human star yang balada ya kesengkai kelah hilang penduduk jai beli hilang penduduk jai drops kini jeng persemua bujungi syaka government bagi kerana sekian ba unsur kaya ni kam bat mana hak jungi mana ulah pun cha ladang berkelas sepok home department bakin sim kaya kini kam bat set up ya kini INTF team jadi kerana sekian bakal orang kam kini kam dan kata kini kejungi bak poin kepala kalau ba nomor bakal jengjelai tanjung new drops itu ipiga ni persemua show minister bawa unkren sepok social welfare department nomor human star udah nak keluar nomor kita nak pokok tim dekat suatu ini bagi betul ini kam kejengwan kejungi ini kalau bagi persemua show government ini kalau bagi set up ya ke rehabilitation center pok mulai balik dan kam hak set up ya ke rehabilitation center pok mulai nak tahu new drops nomor ini tu ibu bukan pak kita yang kawan kita yang langsung bentuk berjenjang itu pagi sebelah jenang iki sebelah yang beriu ibelah kan kamu lah iki belah syukur kendai merujuk kuat tak bayo hendak ikut pakai ngok drops anda harus ikut kita ngok drops pokok pelong iki kita berbu jeng pada iki kumno menyerap pada iki ikut pakai light no drops dan pakai light siapa ke private rehabilitation center bejeng siu ke bahaya jadi hal tak kena menginginkan berpersama human star bertolong kepala ba set up ya kini rehabilitation center apa mulai kenang bakal long kejeng apa yang kita yang kita langsung di beduk kedua nomor itu ipi kini report kawan nak support sini bagi kimi kipan lagi dong tanya per kita bisa mulai di persoalan ini itu se ladang gila ladang gila penyo kunjungi ban bu support rehab nomor imlak bersih kedua tengi kebu ini hajing saya ingin pai ni keren segini ni private rehabilitation center hab hi bersih sekir Tehra gila keren pat yang human star kalau uang ba awak ban set up kalau ke BE Henry pat uang hak ban keren ban sekini ke private rehabilitation center ban bakin bagi kenyarap Tehra ngi la keren gitu bala dafi ke government hi ke diban funding ya ki kan ba kenla ban nyarap pat gini yang langsung bedong ki bam lasi ban si ke dor bahaya kini ke jing perso jungi sau human star ke bagian perso na bataka interest segi pai pak mulai khamtam bagi puak sama mulai kimjar ngok how drops kini ke jing perso jungi CRPF kama ngiwan nomor ba season 1 ngiwan selek ru lek si kala bunjeran hari ya kini ke CRPF kam nginem sak song thai nginang mut hiban ya kini ke kam ngin saya kendo ya basan bot sulai gede minister in charge of art and culture nomor ketika hak for art and culture ya ketu ke kam ngin senang simpian nomor ngin sampai pada hakui ke kuar ke ba 6% su ya kini ke kam nginang podian dia nomor mengilai bah ngadang kenal sah ke kuar bangi perso ya ketu gejing ni ya iba nakaliang art and culture minister ulah khat ya jeng lang ya kini stakeholder ke di police department kat na besar yang bagi shift no ya ketika CRPF kam na pok mulai rengi iba kadan kendia gejing persa ngim tepat ketika kam nama kelas kenja sok untuk teh ngin sedang budi ni kam balalom nuru ngin pat song thai ketika kam nomor ba hak tu popor nomor ni ya semua ba lembaga media bu minister in charge ulong ba kena gembalai akar dekat nuru untuk CRPF kam kepada tinggi Jakarta ke ba ladang kembala ke Jakarta government tinggi kuat bukan ke kam government kam di bersok thai kam di bersok klikti ngiru nginum sok klikti nomor nilai di man ikan men scam ba kam ketelun tahi ketika